Appartement luxueux près de la gare TGV à Kénitra avec des vues imprenables et des équipements modernes. Bienvenue dans cet appartement magnifique situé dans la belle ville de Kénitra, à un pas de la gare TGV. Cet appartement spacieux bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité de toutes les commodités, ce qui en fait la maison idéale pour ceux qui recherchent confort et luxe. À l'intérieur de l'appartement, vous trouverez un grand salon et 3 chambres confortables offrant amplement d'espace pour vous et votre famille pour vous détendre et vous reposer. Il y a aussi 2 balcons offrant des vues imprenables sur la ville, offrant l'endroit idéal pour profiter de votre café du matin ou regarder le coucher du soleil. L'appartement est équipé d'une cuisine entièrement équipée, offrant toutes les commodités nécessaires pour préparer un repas délicieux. Il y a également 2 salles de bain modernes, garantissant que tout le monde peut se préparer facilement le matin. En termes de taille, cet appartement offre une superficie totale de 154 mètres carrés. Cependant, il est également disponible en 114 mètres carrés et 87 mètres carrés. Le prix de l'appartement de 154 mètres carrés est de 170 millions de centimes, tandis que le prix de l'appartement de 114 mètres carrés est de 130 millions de centimes et le prix de l'appartement de 87 mètres carrés est de 90 millions de centimes. Ne manquez pas l'opportunité de réaliser votre rêve de vivre à Kénitra et de posséder cet appartement de luxe. Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et faire le premier pas vers la réalisation de votre rêve. مرحبا بكم في هذه الشقة الرائعة الواقعة في مدينة القنيطرة الجميلة، على مرمى حجر من محطة القطار. تتمتع هذه الشقة الفسيحة بموقع متميز بالقرب من جميع وسائل الراحة، مما يجعلها المنزل المثالي لمن يبحثون عن الراحة والرفاهية. ستجد داخل الشقة صالون كبير و3 غرف نوم مريحة توفر مساحة واسعة لك ولعائلتك للاسترخاء والراحة. هناك أيضا شرفتان مع إطلالات شاسعة على المدينة، توفر المكان المثالي للاستمتاع بقهوة الصباح أو مشاهدة غروب الشمس. الشقة مجهزة بمطبخ مجهز بالكامل يوفر جميع وسائل الراحة اللازمة لتحضير وجبات لذيذة. يوجد أيضا حمامان حديثان، مما يضمن للجميع الاستعداد في الصباح بسهولة. من حيث الحجم، تبلغ مساحة هذه الشقة 154 مترا مربعا، ومع ذلك فهي متوفرة أيضا بمساحة 114 مترا مربعا و87 مترا مربعا. يبلغ سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 154 مترا مربعا 170 مليون سنت، بينما يبلغ سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 114 مترا مربعا 130 مليون سنت، ويبلغ سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 87 مترا مربعا 90 مليون سنت. لا تفوت فرصة تحقيق حلمك بالعيش في القنيطرة وامتلاك هذه الشقة الفاخرة. اتصل بنا اليوم لترتيب زيارة واتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمك.